Ahee Magaza, episode leyi tisiwaka n'wina hi Undefined House. Undefined House collection is not about just garments, it's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. So ini maru dene no fakala ndala vungulo phela ndala nante na ku we mala landrohani ndala nante no to fakala o la sponsor kambe sponsor wa matona mile uri vale ngari vala sponsor ja yena ina undefined house varungi va maguja varungi va timpahla hi te nkarhi wa nani vanhu va chata vo ti 23 na ti 24 i September kambe September leyo se sungula sama leyo he maxava ndzi va ku byela hi vo twana ina the road ku busy ina road ntsena hayi podcast broadcast swi fana loko ka vulavula hi ti iPhone iPhone 12 iPhone 12 itsongo ngopfu 14 u tlo hetelela ku pro ku na lava ngo 14 va nga fiki ka pro hina hi ri 14 hi ku pro loko se hi vulavula hi ti iPhone tlhe ku max wa swita la hi nga kona se button na ti pressa ngona no siku hinkwazo nge tlenga le pressiwe ndzi se fika la pressiwe se n'wamiri ku ri leni sound se yi solved swi herini swa sound loko wa ha ni twi sweswi hasi wo fanele ya va ha ra content loko ri ku a wu ni twi ne wo hi ku byela hi leswi swi nge le ka Roadcaster Pro. For those of you that are not down with this type of music, we apologize. Now, deal with it. Zila ku twa chumu sweswi. ene ku dela na swona ku endla yini ku tshama ku swona xipikara a ku tshama ku swona xipikara ro yingisela loko nga swi twanga ta swi endla Xitsonga ta xendla Xitsonga ta faka Xitsonga sweswi la ta yi load ku humelele swo tala ndzi a swi hleketi ku hi kuma munhu a nga ta endla the same yi vitana jingle a hi endlela yona i mana a nga good so lo a nga good jingle a hi sendeli jingle ya lava ku la ku yitwa ka podcast and ta yi tirhisa continuously until bot ma twa ndlala na sweswi ile ku waye ka marambo na ndi ile ku waye ka marambo se na mi twa ndlala hi ndile na mi se ndlala yo ngoni hi maxaka ku humelele swi nga swo tangona nda vhiki leri i BRICS ka BRICS tele ku vuyeni khona tele ku vuyeni some other countries tele ku sunguleni ka ku tivisa ku from rin se ta va ti nga ri na ti deal na ti company leti ti nga na deal na tona sweswi of which swi create a threat yin'wana ikulu hi no voni ku join Egypt Emirates ma joinini emandi yin'wana Algeria man check ti kona nyana ti nga joina and komba nga ku momentum yi le ku raise mara yi vona njhani kuna lava ni khani chuka na vona xikarhi ka vhiki so loko ni cheka lava va ri 6 countries has been added ka BRICS ku nga Argentina, Egypt, Ethiopia, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, yes. And loko check the highest lava xavisaka oil wo sungula obvious i America ya letin'wana lava xavisaka oil niswi na ni ku hina ta byela source ya kona it's not trusted mara mara loko swi nangusina matiko lama ma nga laha hinkwawo top 10 ya ko hinkwamo lama nga laha I think vo ma 7 mele ka BRICS I think 2 mo mangele ka G7 ne 2 mo mangele ka G7 ka America ntile yin'wana na switsundzuko rini mara lama man'wana hinkwamo now they are under BRICS
yo mara kuna controversy yin'wana a hi vulavula yona misa un'wanyana ku Saudi Arabia phela Saudi Arabia Air Alliance ya America ne so sweswi ku va na question to what if Saudi Arabia yi ta ku spying aphakathi ka BRICS ta to ti plan ta BRICS but I think loko uzo join ne remember loko u join ku ta va ku ri long term sort of like contract or ku join ko ku ta stale hanyana mara ku spy na sona possible karun'wanyana u ti nyika nkarhi and then you study everything so that you can master it and break them properly or yeah mara at the end of the day ko mhaka ya ku I think kuna misa n'wana ka byela ku kuna this other old white person abambita the poor prophet or something uze ahlamusela ku ri in the near future or in the long run ku ta va ku ri na nyimpi ku nge vi na leswa World War 2 or World War 3 or ku ta lwiwa economically ku nge tirhi swibamu na swiketse na swin'wana na swin'wana mara leswi nga le bibeleni hi leswi nge and hi leswi nge le ku humeleleni sweswi loko swi langutisa kahle phela leyi yo i nyimpi yikulukumba ngopfu remember BRICS le makun'wini hi ku ya hi bibele khale ri makongweni mara a no fanele swi twisisa makun'wini makun'wi fanele leswi vanhu tshameni swi vula ku vanhu va swi twisisi ku loko siku rin'we phela a tilweni it's equals to 1000 years swi tive ku sweswo awu swi tivi swi ko bibeleni yeah one day in heaven it's equals to 1000 years on earth swi ko bibeleni swi google ta swona swi la ku xikwembu phela loko leswi loko la ku mani mara ke le tilweni mara swi le bibeleni swi leswi maxaka xikwembu xi endle tilo 7 days hayi 6 days 6 days hayi 6 days ya la misaveni 6 days ya le tilweni of which it's longer la misaveni 7000 years or 6000 years then he rested on the 7th day so loko la ku swi cheka ku va ri clarification ya swona hleketa ku misava yi kule ku fika kwihi and hayi misava ntsena the universe he created the whole universe swona swi na ku tumbela nyana swi na myth nyana yin'wanyana ku twisa swona ne swi ta lava a whole episode swi lava hi kuma mfundhisi malumana swi lava a whole episode kumbe va nga hi pfapfarhute nyana leswi nge loko swi me ku ya mina leswi ni swi twisisisa ku swona both mayihlanya bibele kumbe Qur'an yo Qur'an ne ami swi heta swona ne I'm speaking of bibele xa ri komisa ra urala ala tlavini nga ku ya ri kona ya ri kona mzarauri nga ku ya ri kona ne swi la hi vhaka kumbe nga yi kuma nga yi vhakela na yona swi la hi vhaka kumbe na yo nga hi byela hi swilo swi leswi nga hi byela ku mali yi nga yi kuma kwihi ku laveka mali ya nyela yi ku laveka mali ne la ku hanya ikhomi a vula swin'wana 200 million ne 200 million a Zimbabwe ku humelele yini a Zimbabwe ani Steve ani karhote election nga ri ku ve na kotlembetano nyana timhaka ta ti-election ta le Zimbabwe ne mina xin'wana nga tshama swi pfaliwe ngopfu hi timhaka ta BRICS la South Africa ne a swi ri xin'wana lexi nga tshama ni ndeka xona hi mhaka yo veri misa loyi nga ku a nga deliver nangango swo endla nga ku va maxaka weka ixaka ra mina ani karhi loyi mi nga swi tivi ani karhi loyi ate huma a Zimbabwe hayi nto a hi xa vuxaka phela vuxaka leswi swin'wana ne yi nga ri ku ve na kwetlembetano nyana aka ti-election leti nga va kona ne John very man lo John Steenhuisen xi tweete swilo swin'wana ndi Julius Malema has resurrected the what nga vala politics ntsena wo hindza ka swona swa laveka the demon of hatred, division and ethnic violence in South Africa
he is determined to ignite the civil war our country narrowly evicted in the 1990s. The DA will not look away. We are confronting this bloodthirsty tyrant head on. So vala phikizana malima lapho. Ani swi twisi ku humelele yini malima yi. Kuna leswi anga swi vulavula na. Ani swi vulavula sweswo. Ani swi tivi. Cause obviously yo tweetly. Ene yina it's sort of hate speech nyana phela phakathi ka yona. Demon utlovula munhu ku demon ka tweet. Imanga vula sweswo. Stan Hazel. Ili dara kanjani le? Endoda. Neshivokwala le lani kuzwe ya Zimbabwe elections. Yena ibona le ku trend yena. Awu ngeza wengara uri busy vikile. Na sweswi Ka ri busy. The elections it's going on. I think we'll count names presidential votes. Lexi ngelo rangeni Chamisa. Chamisa xile ku rangeni 65%. Yeah. No, she busy musi. Nangagwa 35.5. Ngwenya mina ile hansi. Ile hansi ngwenya. Chamisa no sungula ku ritwa vito Chamisa lexi ya karunwa kuna karunwa na xiri na la South Africa. Xina momentum, xina a xiri loko mina ni swi veka hi ximina ne hayi swi leswi nga xo hi ximina. A xiri na vu musinyana. Musimayima. Yeah, she komba xiri educated, xi tiva leswi swi endlaku and xina that young thing. Ona directly you xina leadership leya bya vuntshwa. Yeah. Bya inani. Yeah, soka byi nga la ku nangusa ngopfu ka leswi nga hundza byi nangusa ngopfu ka swilo leswi ta kuma mahlweni. She right, she said I Julius Malema. I think musi xo musi I think she said lexiyani xo xi nge le ku xekeni ka Zim ne loko swi tala ka ti-election because khale xi ze xi va xi tana la South Africa xi ta vulavula na vanhu lava va nga la tsundzuka loko u nga va twini Julius Malema, he was pushing too much ku ri vanhu va le Zimbabwe fambani ka mema ya vota already vanhu lava nga la xi va scooping lava nga la Mzansi. So Chamisa vanhu lava nga la Mzansi vanhu va Chamisa mostly Zimbabwe lava nga la Mzansi obviously u va tlhelelini va kaya va ya va votela na ngako hi vo va nga va endla nambara leyi va henhla va votela Chamisa ene xi le ku move in ande loko xo za xi ku 65 ku 35 va ta fika ya va kwi i ruling party leyi ta fika hi ku yi la ku recount the votes if swi ndliwa inani ya xo magic ku magic ani yi tivi party leyi very national president vote I sure Citizen Coalition for Change CCFC Triple C cause lengwan ka Rizano PF ne Triple C so Citizen Coalition for Change Chamisa aku busy xona xi busy va nga xi dlaya cause nangago loko lo nwenga mati la nga ko mati jack aka mita manga mite phela 65 to 35 nande ay cool mara waitsunduka that thing lenga huma ya hinga huma ka Algeria Algeria ndafamba nduma English Algeria barini indidegna documentary leya ya kuxavisiwa ka gold ku Mnangagwa was part of it namisa langele handle wa Chumayela mina ni voni ngopfu yona kwala lo Chumayela bari na president so obviously misa lo actor as obviously I need that guy ya president that guy anyikiwe ti powers he could sign yes president ari varini lava famba number plate to tsuka diplomat ari actor as diplomat ya yusuka ka president loko signa swilo leswi so ku swi nga ndla ku ri swin'wana leswi ndlaku ma Zimbabwe what if that documentary na yo pfule vanhu matihlo hi timhaka ta sweswiwani so xi le ku hika swinene because if I'm going back to Zimbabwe
if people are saying they're going back to Zimbabwe loko sho wina chisa lexi. Serious? Mara politics sometimes it hlanganini. Politics. Politics. Shila usitiva leswi dasani ku loko hi langutisa hi AADP ne ya khalanga. Yi fane nga shekiwi hi mbulavulo ya ximatsini. Ne. Because swa ha tota swo tala. Swa ha tota swo tala. Mboni humesi press release ya launch. Ayirika press release ayirina interview ka Ngula vutivi. Yeah. Loko apologize ku timhaka to isungule late timhaka ta event yo ya launch ya AADP. Ayirika apologize kwala. Yeah, mhaka nkarhi ne. Hikuva sungule late. So swi nga swi hlamusa swo kutwa soso. Hi mhaka nkarhi. Swona vela a swi yimisi swin'wana mara yile ku swi endleni kahle ngwe. Ne. Yi swi endlela hi ndlela leyi ya ku wa swi twisisa ku obviously he's got an advisor. Ne. Yina advisor leyi ngi byela ku ra swo fana leswi a swi lavi leswi swo vulavula hi a vulavula hi mbilu phela la vulavula hi tirhisa ndlondlo. Ne. Yeah, loko va ku scriptela ka ron'wanyana or else maybe na education yi le ku apply we. Ne. Because he's educated. Yeah, amazing a swi vula ka loko ina degree. Yeah, so ka ron'wanyana yi fa swi rula cause u nge fiki la u vulavula u heta ku president ya vulavula. Yeah. Like kale ka ron'wanyana go kwele ka Ngula vutivi. Yi swi endle ka leni nga interview leni nga vo sweswi loko va ta apologize at timhaka to va sungule late ka launch ayi handle ka I did calm. Yeah, he was very calm and he was very professional. So na mina kumbe ni nga tikuma ni ri kwalaga AADP ku nga ri kale ani kumanyana la nga ko. So yeah, masha Patraka Joseph ri loko hele na speaking of Patraka Joseph I rambo food ka Matonsi. Calvin Matonsi annual tournament ya 29 if I'm not mistaken 28 29 or 29 30. Yeah nda cheka kahle mara poster le mi wona kula so rambo food ile ka Josepha mara lembe le rile ka Black Movers ayanga Cosmos ile ka Black Movers so na hina mita hi kuma kwale na hina mita hi kuma kwale hi busy. So yeah, so ini. Inhla ena nin'wani ke le ku trending. Steve Harvey. Kumelele. Angalovangi. Leswi langisa swona ku no la ta ku hlayela ta mafu ka. Wa swa to he u dichitelini. Wa mpaka. And very majority. And the look trending le. Cheated on him with his bodyguard. Cause the bodyguard njani? Kahle vavasati va njani? And now she wants a divorce, ne? She's also demanding for 200 million for his wealth. And loko cheka misa loyi. Misa loyi mfoka. Umakulu lantelo staka timali. Cause vavasati va njani vavasati? Emjolo nande. Ses. Mjolo kahle ka. Misalo ayima nande ako majolo lo isatwa mina efo kahle swi kahle na ingaku vanhu lava va ngele ka ti relationship va fana va hi nyika ti warning because hina la ku nghena nga ri khale and u lata nghena hi mafulufulu what is this I vulangutisa Steve Harvey loyi ayima efo xisele xa n'wana kun'wana la xiyima kona expresa satwa kona ivi vandla leswi. Mara ku va ku humelelini vavasati mara vavasati hayi TD Jakes disame divulavula swin'wana I mhaka relationship na nkarhi ne vavasati va langa ku nyikiwa attention so attention ta hi kuma hi mhaka u na nkarhi wo endla wo nyika attention ne Steve Harvey di busy se na hi fanele tshika leswi ndza podcast so dite divulavula swin'wana so loko wo kuma nkarhi ku ta ku ri mali ndlwini ne loko ku ri na mali nkarhi wa kona se u fanele sacrifice xin'wana or kuma balance ku sacrifice ne ku na leswi swi nga na mbuyelo wa swona
so u fanele u sacrifice swin'wanyana ndlela yin'wanyana mara xin'wana maxa vavasati va lango mali lango swilo lango swilo kahle wena nga ku mali va lango swilo Vanhu kwatisa ka Steve Harvey una mali I mama nga ikuma ku iloyo vavasati hinkwavo yi tirha na vavanuna yi va loya hinkwavo ka swi hela swi leswi vavasati mara ne va huma hi ku ya hi me va huma ka ni swi tisi ku va create the same ka mi loko ni se na teka sati na ku teka tsengo hi loko mhaka loyi a nhlupa loko loyi a nhlupa i i nge swi koti phela se loko u teka wun'we hlupha wun'we ku ya humele yini mhaka ta kona ti leyini ndoto ta vavasati mana swi tina ndi vavasati nga leswi nga create va hleketa ku fana hi vavasati va hleketa ku fana tingoyi Will Smith ku humeleli hi ku na hi timhaka to cheateriwa na xihlangi na kona na xihlanginyana ene ta kuma ku na yelo wa bodyguard ya ko xihlanginyana ka lowa Steve Harvey ku na president yin'wanyana ya kwala Mzansi swi nga tshama swi humelela hi bodyguard ya kona loko a yi survive serious ya swi swa humelela a wu hindza nyana le ka ta mujolo a yini mahlweni kaza va depressed ngaze ya khoma ile ndzi ngaze va depressed ro tsika no jola ngaze va depressed hey mara mjola u kahle mjolo the pandemic hayi au kahle valala hi campaign loko za BRICS yini BRICS ka BRICS timhaka ta BRICS kuna direct yin'wana nga yi kuma la the rise of BRICS ne since 1995 so remember le vanhu vambirhi ne I'm not sure nga yimba hi Russia na India nga yimba ana enti bya swona langute ti stats tin'wana ta G7 yeah na BRICS ne so the rise of BRICS in 1995 G7 era ka 44.9% and then BRICS era ka 16.9% ne G7 era ka 16.9 G7 era ka 44.9 BRICS iba ka 16.9%. Mata wata swindliwa yini karwalo for sure. Aswindliwa maka ku va ri leadership ya BRICS aya ri ntsongo. So yeah, about 5. Yeah. Aya ka a ku ri 5. Yeah. Phela nazo swi 5 ko va vo extend so swi va nghenisa 6 BRICS plus. Yeah. Aka ko South Africa. Ayiri ko. In 95. Yeah, li. Ka kuna la nga loko va kha va hlamusela timhaka an nangiseli mahungu kuna la anga sungula BRICS ana swi tiku India or Brazil yeah Brazil na swi tiku mani nga sungula va vuli vito ra yena munhu le Brazil anga sungula BRICS Brazil ana swi tiku Brazil na Russia or Brazil na India na China no i Russia cause loko nangusa na diedeng ya BRICS BRICS yeah CS so ingari swiyana ku rangi mani so ingari Brazil ku tela Russia then ku tela India then so in so kala G7 US yo ingaku yi take a large pile and then kubana in 2010 G7 you got 34.3%. Yo chika yo chika if she gonya BRICS 26.6%, right? Ibe 2023 ngafse current G7 ile ka 29.9%. Kesa BRICS ile ka man 32.1%. So ile ku rising. BRICS ile ka 32. BRICS ile ka 32. G7 eka 29%. 29.9%. Aunga chiki to cinchana kun'wanyana. Tisungula ku cincana kahle sweswi. But G7 eka 44.9% in 1995. So that time up until 2010 loko swi hleriwa kahle yi buye ye ba hansi 33.3%. And then BRICS ya henhla. Yeah. Then sweswi BRICS ile henhla still ana eka 26.6% sweswi ile ka 32.1%.
G7 you say drop so she got 29%. Oh, the percentage wise the dropping. So it's the country's share of global GDP. Oh, ilana kubutsa konko nangu say the GDP. So it's at purchasing power. Oh, yeah. Okay. So I know. Good busy. But in some point, South Africa there is a very huge opportunity katumagata BRICS. Mara na yona loko ncheka la pie share yona South Africa. Yitsongo purchasing power yona. South Africa. Yeah, yitsongo swinene and that yitsongo from back then. I think loko swifana na loko hi hlangana sweswi ku hina eShangan gang la kushava ti shares kumanyana loko humesa bukuma ku 3 or 4 or 5 lo anga ta humesa mali lotala obviously you gain more shares. I think that's a simple way of explaining it. Lengele enhla ka BRICS man loko ri ku eBrazil ne vo va nga sungula ayona Brazil is the third India or India and one on nangu sibuye man like a red 2023 or ka red oh China lene linga number 1 ingana phayele enhle China then kutela India then kutela Russia kutela Brazil kutela South Africa so na le na number chila number chila mara number chila mara ka leti tako singa kuma ku number 1 mara madisala mana mali mana mali ma China nande ma China mana mali na lama ta ku sweswi ma Arab mana mali ufti kuma veke matisi mali 167 billion dollars for yini for kupfuna hi load shedding babutisa minister electricity va ku semvula ku hi December hi ta va hi nga ri na swona swilo leswi ivi xi ku yini ya vuthlamuleri a hi ta hlamulela a ya ku lutiweni mali ku handlela yin'wana and the article I vula ku let the looting begins after mali ya ku lutiweni kumweni mali liya lunghisa switendarana maphepha maxava va compliant I'm the company but va compliant I'm engineer ka swin'wanyani sungula ku ya ku luteni ka mali u nga ri khale mara hayi ndoda kumbexani ku ta va na ku cinca next year election wa vona mapatu me le ku lunghisiweni ku busy ku wa hala na hala patu ra ka Joseph ri le ku heleni ku le ku xaweni ka ti-vote loko vulavula mapatu malawa u swi vonini ku Gauteng yi le ku mbombomeleni kuna ti-sinkhole tingani lele Centurion yin'wana ya kona ya mavhiki lama nga hundza ya le Littleton ene wa ta ku Centurion na sinkhole to nga to tala ngopfu loko driver especially Littleton na like that section hinkwayo mapatu lama laha ma pfalapfaliwe ngopfu kuna timayini la a ni swi tivi hi ku humelela yini ku na lama ma endlaku timhaka ta switina laha ni swi tivi ku khampani yihi loko nghena hi bota Eve wa bota Eve lo suka ku yisuka ka Irene farm patu lera nghena ku ri ta ku le ri nghena ku la Fountains lenia between Fountains na N1 loko wa kusuka N1 utala kuna ndhawu yin'wana ku ndla ku timhaka ta cement la side a ni swi tivi kumbe xana va na impact ku fika kwihi ka swona a ni tshembi ku hi lavaya loko ka u famba hi R21 ya le Clayville kuna so anti ku mayini or yini la avandle switina lava aya switina la mandi dzoku ya switina ta ibona kahle siku rin'wanyana ni ka ni ve R21 fika ni nghena hi leyi nga le Clayville la ku ri na sinkhole sweswinyana va pfali patu kumbe na swi va ri pfali na sweswi vo stabilizer la va swi vulavuli vo pfalapfala ne ene ku pfariwini u nge voni nchumu the way nga pfarisiwa swona so ni tshame ni ta hi Olifantsfontein ni ka ni famba hi R21 ni fika ni ku Olifantsfontein cause ni tshama ni ka ni ti vutisa question kahle la i mayini ku humelela yini cause ku tikomba ku ri mayini or ku ri khwaro or whatever like permit dzoko le switineni then loko ni jika ni ku a ni zangi ni swi vona kahle mara ku tikomba ingaku some industry yo fambelana na mayini nyana so kahle operations leyi nga la ya yi fambelana swo fambelana na mayini nyana
ku busy swinene phela le Clinton patu rin'wana na rin'wana loko siku rin'wana driver u nghena hi le wa vula n'wana chicken licken loko famba patu ri nani ri le Fountains ku na chicken licken na McDonald's u fika ngero ku u ya last bedlele u ngela handeni ta kuma mapatu lama nga landi mapfarapfariwini matsakisi hayiko mapfarwini ku fana na kuna sinkhole ku fana ar khomana leri ri nga pfariwa hi hala R55 leri vulaka hi rona ne ri pfariwa khale na rore riya mara landini ka le Clinton swipatwapatwani swa landini leswiya swa le ndzeni ka miti ku na lebyi nga pfariwa ku a bya ha tirhi ku na ti-sinkhole and the not the recent issue ya that incident ya le Joburg leya guest akusevulavula nchumu liya venge inani vo ndla leswiya swo sweswi se va famba lavana lava va ndla ku zamazama va ta rosha vonwana because sweswi se ku ta na timhaka to swi nga ndla ku ri vo va lava zamazama va nga trigger some gas there and then you baleka ene uton the video ta kole ti nga le ku humeta zamazama va hanya hansi va yisa lavana ni voni yin'wanyani nga sendiwa ka group yin'wana nga ka yona va hanya hansi na nte va yisa lavana ena va humi swi ti komba kha nga humi laha kumbexana bajon va kwala rini nga ngoni misa loyi kosi uzama vula usuruma lo swi nga ha endli ndatisivela kwala ka zamazama kuyiwa ka zamazama kona va ri ku na mali kona zamazama va yindla mali vona hi ndoda u nga ya kwele u vhela u nga ha vuyi a ni se n'wi vona misa loyi kumbexani na me khale ni nga n'wi voni ni yo vo movha wa ye ntsena n'wi fone nga khomi foni u ra foneriwa imani n'wi zama loko a n'wi zama ne ni voni poster yin'wana ne yi vitaniwa ni vona Beni Mayengani Gesa na mani na misa loyi wa Mzulu loyi lingi le Soshanguve ari Khuzani le ya Limpopo versus KZN Limpopo KZN versus Limpopo vai vitana the first annual ububano ta ku dlaya Zulu ni Mzulu phe mina va ta ni khomela na wa vulavula Zulu the way va vulavula Xitsonga the way va sasona Zulu se a va swi teki hi mbilu loko va swi lava first annual ubumbano cultural concert ne va ku ta va ri TT Soshanguve North Campus at TCE Stadium TCE le ya KZN versus Limpopo le education inga le education because le IT le ngele block M so le henhla le le Telkom la vas swa fana ngengutu kamba John mina ngifonela maybe udangos no vula we ngengutu vulavula na yena no vulavula na yena anje Beni Mayengani Khuzani Shongi Rangani Mzukulu Lekero ta ri kona driver hi ku fika ku no kuma lekere hi fane ya xigaza mande ta ngikuma kona vanhu va Mtakaro zwe va itsa swini va tsari ku vanhu va Mtakaro ai tsari swona Mtakaro vanhu va Mtakaro na Njoko Ndlovu manjoko kwala le KZN le kufonele ka vas Jones navigator ndata vo ku na va manda ta la ku ta tsakisa la le ngifonele ya rila na minimo ta ri kona mani ma minimo waitwa ile ku rile xinge khoma zama damana ndi ule ha dama le zama ule ha za khomi fu ka tiriko ba yone nga khomi damana le le zama The requested number is not available. So was John. Tavuya xifume ku dlaya. Tavuya fume ku penga swi. Tavuya xifume ku dlaya. Hey, mashava vala le to hlaya. Komba kumbe no pela ripelini. Mi nga rival episode leti so ka nguna Bila ICT Solutions, Bila ICT Solutions that are inspired by innovation. Hi sponsoriwa hi Undefined House. Undefined House vanhu va maguja vanhu va timpahla
vanhu vo loko mi lava swo chata mi hlanganisa na vona u te u la suit wena ka mina hayi suit u la bruku la bro me van rhungeleni loko ni teka one fonela ka Mas John yi man twa ku ri drop hi mistake u nga drop hi mina nga drop a mistake hi man ri phone back kam u live na ndeka ka podcast hi la ku twa ku le ku hetu ku va le zamazama I know manyana sis. ava nga hembi wa u hleka le zamazama wena ka le hansi le kudini Efane zama tu abdomina ni. va ta ku khoma na ndeka nga vuli ku wena mhani swi tivi Itirisa na maphorisa mu. wa hemba u le kwihi Nileko sisi ngihamba Kempton Park. nta forklift le ku reverse emisalo le zamazama una vo mali dava ka mali Na wetele kulo. No, ila ba kansa bolida ni. eka mshapu Alright, perfect. se miri ya rini ka Xigaza Monday fane ya next week Monday masha next week Monday as in like Ndwan I'm Ndwan or next week Monday okay I in Xigaza Monday mi swi ba ngiseri a hlangane na Xigaza Monday isiku ra rindira iti mancheka calendar ku ta va ku ri ti cause leri ra ti 2 ne the 2 iti 9 iti 12 man 12 no 11 ka 11 cause leri ra ti 4 yeah leri ra ti 4 ti 11 hi swona ra ti 4 leri hoy ka ti 4 hi leriya ti 31 hi ti 4 yeah hi ti 4 va ta hlangana kwale ta va ri kona hi ti 4 a hi hlangane ka Xigaza Monday so until iza hi hlangana nakambe hi sweswo